Ben Türkiye'den geldim. Kaç sefer buralara geldim. Buralar hiç zor değildi. Sen geldin, buralar çok zor oldu. Snoştörbe полностью бүткөн досум бери турабы? Так. Көрүстөндөрдү баарын тазалап баштаганда айткам башында эсиңиздеби? Ордуна мечит курсак болот, медресе курсак болот, поликлиника курсак болот. Görülgen çek. Giyin Giyin кол ташты. Мынаны уруксат берсекчи азыр эртең мага иш козгойт. Бул балага иш козгойт. Апарып камайт. Ушул жерде калып паралетине атат. Түшүндүңүзбү? Карап, кимге карачы? Эй. Так, мына жер талант. Нар жагы качан бүтөт? Арка жагы бардак болуп турат го. Арка жагы. Ал жерди карап турасыз? Тротуар велодорожка. Жок, арт жагы дейм. Арт жагы Качан? Траншея, кең сайт. Еще не проложили? Жоқ, бери түшүрүлө калды да. Башка. Оны кандай кылабыз? Ушул бойдон соода кылыша берет булар эми. Наркын макул болду. Азыр наркылар менен иштеп, макул бир жолу скверди бүтүрүп койбойлукпу. Бир жолунда алат, наркыларга жер. Ооба. Мындан бошо. Ооба, сразу бүтүрүп салгылады. Так. Кимге задачамы? Так, Максат каякта жүрөт? Максат жок. Асат каякта жүрөт? Асат күнү менен иштейт эле. Сен өзүңө келди дагы, а? Мирлан техника менен жүрөт. Сүлөшкүлөчү Саныкбаевич. Сүлөшкүлөчү. Так, могу аксакал макул. Ошо мен буза макулмун деди. Азыр могу жерде асфальтын басып алгандан кийин поздно болуп калат да, мына очу. Мына аксакал макул болду өткөндө. Все болду, эч кандай маселе жок. Болду, мен кол көтөрдүм деди. Жанагында эле бер койсо болот эле. Ооба, Алладан корктум, мен туура эмес кылыпмын деп өзү айтты. Мен туура эмес кылыпмын. Кичине элдин назарынан калдым окшойт деп өзү айтты кече мечитте. Муну алгыла эми. Келип сүйлөшүп, жерди берип алып буза берсин. Артта буза баштадыбы? Ооба. Наркы экөөнү да бир жолу бүтүрүп салалы эми. Бир жолу бүтүрүп да скверди до конца алып барып коелук. Мына эме окшот, Жолон Мамытовго окшот. Макулбу? Так, ошондо могу эме. Жанагы эже, а? Здравствуй. Кандай жакшыбы, тинч элеби? Саламатсыз, папа. Саламатсыз, папа. Могу ошондо кимдики болуп атат? Жана артист эженики. Да. Сады бакасы. Ооба. Она согласна. Так, жерди бергиле көчүрөлү. Могу кимдики болуп атат гостиница? Экөө бирби? Сүйлөшкүлө, жерди берели да көчсүн батыраак. Бүгүн эртең бүтүргүлө, Замирбек Пашевич. Анткени мына жол бүтүп атат ужечи. Мына сквер до конца тиги эмеге кругойго барыш керек. Бул жер кичине каралбай калыптыр да, ким караш керек муну? Сонбек Алматович. Ким караш керек? Телефон караш чаңкап тур, же суу жок, же карачы. Ушул до конца чыгыш керек да, эми кругой койчу, моундай болот ошондо. Ооба. Ошондо мондай бак болуп барып туруп, наркы эме карап кетет да, Осмонова карап. Эмени Осмонованы, Сонбек Алматович, наркы эмени жана чына тилектердин астыларын бир гүлпүл тиги бирдеме кылбайлыкпы? Өткөндө сүйлөшпөдүк беле. Кандай кылабыз? Так, могу жерде бир сер краскалап койгула. Же асфальт бүтсүнбү? Анда асфальт бүтсүн, а? Так, бүгүн оруп порядкалайсыз, а? Бүгүн оруп, тазалап, сууларын куябыз. Так, суу каяка келди? Суу, кең сайын. Алдырма машинелерди. Буяга кум төктүрбөгүлө. Бул жер кимдики эле? Мирлан сеникиби, Жаныбек сеникиби? Мирлан. Сеникиби? Мына кумда төктүрбөй бере саттырбагын, түшүнүңбү? Мына полун тазалагыла бүгүн. Мына жакшынакай эмеби, апарабы? Мери кумсум саттырба, Абдумомун. Оларын баалары алдыр. Эме улан алдырма машинелерди.
Može bazardı köçürböylük bu. Bardak boldu attım o жерче. Ya. Büyük değiller ötkende sizni встречада ушулар жалпыга. Ооба. Emene kim? Qanday sabah жақсы ба? Жақсы. Мен айтам. Adilet. Mo bazardı köçürülет egemen Көкүмбүйгечи. Бардыгы бирдей болсун, баарын көчүрүп атпайлык бу. Адуман бүгүн предписание бергиле сеники да? Эме көчүргүлө. О, жыгач, блок, эчтеме калбасын. Почувствуй таптаза кылып койгула. Мына кайрма мо да бизде. Туурабы? Мына кыр акыбалда. Азыр биз ушу каналды Жаныбек сеникиби? Мен bunlar жасамакта. Я. Бул жагын Ушу тазалап атасыңарбы? Кайсы жерге чейин бардыңар? бул жагы азыр бизде строительство деле жок. Kanalın bu üstüleri git boş da. Bunu kayınlar darlap gidiyor. Bazı yürüyüşleri bir su getir. Эме жок, а? Yok bu evde. Үй жок. Мына карачы. Суну кара. Карачы дейм. Могун албапсыңар го. Жаныбек сеникиби? Bu oğuz nemesi de su kanatı nemesi. Bunlar da bari alat da bunu. Алдырбайсың мынаны. Buna yoldurduk at yine tutmayın. Ya. Мына суу. Üstündeki eldi nemesi. Я. Siz geçmedi de özü bunu neme kılıyor. Ооба. Şunu atorlardı verip hemen tutup Бул бере албайт бул каналда бул. Тоса албайбыз да биз. Bunu tosalbayız. Bunu gazı naparat tazalap. Ооба да. Bu yak ator verip yoldu kengeytip takasın. Жок, муну подпорный сынап куйгула деп айтпадым элем өткөндө. Бул болбойт да бул. Жогору жагында жокпу Жаныбек үйлөр? Таза. Yoldan 10 dağı. Таза каналдын бойлор? Kanalın üstünde üyeler yok da. Бияк бул жагындачы, Абдумамун. Bu dağı böyle başlı. Я. Жогору жагында Орозбек түндүк буалы бар. Жанында үй бар, 2 сарай бар. Калган Алдыңарбы? бокол ичин бошотуп атышат. Алынат, а? Өңчөлөр дарак эгилген бошотот. Так, суу каерге келди? Su yapılaktın baş жағына. Бул өтүп кетти бияктан. Өткөн жерге мурун коюлганда. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Türkiye'den geldim. Kaç sefer buralara geldim. Buralar hiç zor değildi. Sen geldin, buralar çok zor oldu. İşte yaxshi qilyapsiz deyapti. Assalomu Ha? alaykum. Zo'r ish qilyapsizlar deyapti. İçime doldu dedim, ben söyleyeceğim dedim, o zor bir adam. Türkiye'den kelgan. Rahmat. Teşekkür ederiz. Мынаны да алды. Бул сеники же Абдумамун бу? Yol bekliyor böyle falan. Мирлан, алдырма анда уят дейм. Эртең жол ачылса, алдырып оңдото бергиле да ужечи. Снош төрбө полностью бүткөн досум бери, туурабы? Так. Hadi verme şu. Yol böyle neme tuhatsağını. Я. Yol böyle bir cansız olup kalsa. Sürekli başka yere gidiyor. Жок, зачем? Жасай берсин да азыр бүттү уже коюп беришти го балдар эмесин. Ва алейкум ассалам. Ажеке кандай? Чекерек тургула, чекерек. Ажеке чекерек. Чекерек тургула. Чекерек тургула, беререк тургула. Бат, ажеке. Жолу айттым эле сизге баягы Соколь боюнча. Эмне боюнча? Sokol büyüdüğün üstünden ötken de bu. Өткөндө айттыңыз эле. Bunun negizi özü eski verilgen çek. Giyin İşte öttü. kol taştı. Şoğa bir neme kılıp görüp verseniz şunu. Neme olduk mu biz gelip gördük. Görüp raşatını çıkardık. Erten ballar subota ballar günü boşasa gelip çizdik biraz. Geldik o ballar geldi. Onlar geldi bro rezultatını biz bilmeyiz. Raşatını çıkardık. Süreçten saçını örgensin kadar şunu götürüp veriyoruz onu. Kaçan götürürüz? Pangerik götürüp veriyoruz. Hadi götürürüz. Balacık. Hoş konsun bu. Ya. Жазылган.
bir үй емеге жазғансыңарбы? Енесайға. Я. Енесайдан bir үй беребиз, эне так үй куруп атабыз. Кичине сарып кылып турган. 80 соток жер. 80 соток жер. Мурда көрүстөн болчу. Срогу бүттү. Канча 50 жыл болду дедиби? 70-80 жыл. Полностью рекультивация болуп бүттү, тазаланды. Соса бек курса болот. Мектеп курса болот, садик курса болот, медресе курса болот, мечит курса болот. Бергиле. Поликлиника керек. Поликлиника как раз жанагылардын поликлиника ушул курсак болот. Сонун болот. Давайте работайте. Түшүндүңүзбү? Салам алейкум. Ата кандайсыз? Жакшы. Соттарың жакшыбы? Иштер жакшыбы? Демип жатасызбы? Ажаба кандай жакшыбы? Ата кандайсыз? Жакшыбы? Денсоо жакшыбы? Шүгүр, өзүңүз кандайсыз ата? Жакшы? Аба кандай жакшыбы? Аба кандай жакшыбы? Аба кандай жакшыбы? Ажеке салам алейкум. Ажеке салам алейкум. Ажеке салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыздар ата? Силерди баары тааныйт экенсиз. Жакшы? Амин. Olan Cengizbek başlayan işin ayağına çıksın, kovaysın, adamdı Allah versin. Şu elçigen seni altında dilgenlerin bağırdığına çok rahmat. Şurada jakşı çok işledik otasın. Elge Allah razı olsun. Allahu Ekber. Yine bir sözünüz var. Aytın ata. Ona yerde mescit götüyle. Aha. Mescitte görü o yerde bir sıroz var, şunu çeç verin. Жүрүңүз ата, жүрүңүз ата, жүрүңүз. Арасыздар ооба? Сонун болуп калдыбы? Жакшы болду. Ооба. Тетик блокторду алып койгула, эме? Жеке. Алдырып кой. Birinci yılı buzup can saldırdı. Ооба. Dağı kişine olup kalıp baldar buzup can salavızda kaplavanın ağzı pütürüp emeğli var apel kağızı. Yemeğe varsa arkitektura varsa. Bu Zelyonlu zonaya turu gelip kaldı. Şu dokument Балдар өздөрү салабыз деп атат. senden ruhsat suru atarız. Atay şu an geldik. Архитектор каякта жүрөт? Так. Ошондойбу? Ооба. Генплан боюнча зеленый зона. Азыр айтып атабыз, актуализация менен чечип параллельно кура берсин, анан кийин документтин актуализация менен генплан чечилгенден кийин документ жасап берели депчи. Азыр барганбыз өткөн да. Bardırla ата мен ушуну көрүстөндөрдү баарын тазалап баштаганда айткам башында эсиңиздеби? Ордуна мечит курсак болот, медресе курсак болот, поликлиника курсак болот, садик курсак болот, сквер курсак болот деп. Мыйзам жол береби? Архитектордон сурап коеюн. Көрүстөн ордуна? Körsten oruna yol beret. Ай. Ооба, мынакей. Onda Ruhsat verelim mi? Baldarda aytıp, olardı da buna kura turgan baldar. Oşa dokument tezletip arkitektura, buna görsenlimizin fütür belgile. Болду ата. Savap Мен мен өзүм контроль кылам ата. Onda Amin. omeyin. Ошого кандай дейсиң эле бир минут ошого гана мына жер бүтүрүп ал жерди медресе кылайлап атышты. Жок, бул уруксат ата, мынаны уруксат берсекчи азыр эртең мага иш козгойт. Бул балага иш козгойт. Апарып камайт. Зеленый зонаны зеленый зонадан калсын. Ал деле бирок ошондой болушат. Жок, Ал мүрзө болуп калган. ата пата. Atay erteme bağımda attım, okup çıkıp şu yerde bağırdığımızını capalattım, ballar turduğuyla. Çok şu Cenişbek gelip bizim sıravızı çekiştirdi. Rahmat balam, sana şu yolun şıdır olsun, yoldaşın kızır olsun, kaçan olsa eldin kızmatın kılıp, merteben aşağı versin. Allahu Ekber. Ата, мен өзүм контроль. Кең сайдычы. Кудай кааласа, биринчи 110 киловаттык подстанция биринчи ноябрга даяр болот. 1. Таза суу барат 2. Полив суу барат 3. Маселе чечилди. Кудай кааласа. Эмне алдырбай атасың? Водоохранный зона кара 30 метр. Дастан. Моаларды эмне карап айтасыңар? Вот эми киришет жок. Архитектор, карап бербейсиңерби? Канча техникаң ремонт экен? Men kelgende 25 teknik ремонт ekan. Салам алейкум. Кандай тууганым, жакшыбы? 12-13'ünün motoru kırmağa batırmadı. Алам Майда шүйде запчастарын бияқтан тауып өзүбүз коюп Ай. чыгардык. Анан табылбаган запчасттар булар 2-3 жолдо моторлор жасалып турду. Анан аларды Кытайга заказ бердик. Так, могу иштейби?
İşte öteden işte. Так. İşteyt, жылдыз кандай, жакшыбы? Бул жанагы Kadar işini giyген maçta. подарочный келген машина. İşteyt, ha? İşte ha. Так. Бирок ал пока иштетпей эле турасыңар, а? Bak küçük traktör açkanlar үшін çıkar işletti olsun. Машиналар көрсек дегенде. Ооба. көчөгө чыгганда суу тезирээк түгөп калат да шаардын. кыска кичине жери компактный жерде иштешке. Traktörü da жақшылы traktör Xitaydan tekimге келейді. Анда муну авторыныкка бересиңер. Түшүнүңбү? Авторыныкка бергиле, авторыныкта бир водитель табып, бул масло да. Masla. Жапжаң ойдон кара, да иштетпепсиңер, бир дагычы. Bir-iki yol çıkıp işletti. Ya. Bir-iki yol işlettiğimiz turat. Все, болду. Муну авторыныкка бергиле, авторынок жууп тазаласын. Аз иштеп атат. Иштебеп тургу, ошо ойдон турат. Çocuğu işletti. Мына кара. Дөңгөлөгүнөн турбайбы, даже эметпеп тур мынакей. Мына кара. Bu nime oldu? Bir gıtıpka uçurap kalıp keçe remont kıdırıp verip askere perişte. Ошону айтам да, мына кара, дөңгөлөгү даже мына масло ойдон турат. Şu oydan giyen boya işledi. Ya. İki ay işlep koydu. Ай. Кайсы мүнөздө тип болду эле? Bir lek koy maçına gelip süz oldu. Кайсы жерине? Buna cakka su koşu balon tuttu. Ай. Анан эмне болду? Remont kıdırıp verdik kayra. Ремонт болуп тур да. Kuzupka ziyan giyen yok da balon cağını sındırıp gitti. Katı su döndü. Мына сразу көрүнүп турат. Карачы, жаңы машина өлтүрүпсүңөр да карачы. Дальше больше болуп кетет. Оңдотуп тасына калып, оңдотуп кой да. Мына иштерин тазалады. Булар азыр жуулуп тазаланып кечке дайдан ашып кайрачы. Могу жерин оңдот, түшүндүңбү? Так. Дагычы. Булар түнүн істеп коймой калды. Аламлар. Бул баягындай строй мусор аралашып калган. Могучу иштейт. İşte bu иштебейт. Анын үчүн иштебейт. Lüloy nime sürgün zakaz verdi. Лүлөө анан артында гидравликасы болбойт да, бул жаңына таш керек экен да, баягы кыстында жүтөп өткөн да. Артынча. Кайсы жылка? 2019 да. Жаңы эле экен го. Жаңы. Да оңдо кылам, аны жаңы эле машина экен да. Ошол запчасты Кытайдан заказ берилгенчи. Так. Бияктан иш табылбады да. Ай. Переделка кылып жасайлы десе дагы иш мүмкүнчүлүк болбойт экен. Качан оңдойсуң? Ошо неме келсе болду, запчас келсе. Качан келет? Zakaz verdi. Заказ берип койсун. Я. Заказ берип акча. Качан келет айсаң, мында өчүртмө сүйлөсөң. Я. Bir cumada kelip rülevoy Kıtay'dan. Бир жума. Так. Эме жазыңыз. Бир жума эмес 10 күн. Бүгүн канчасы? 24-үбү. 10 күн кошуңузчу. 4 августпу? 4 август күнү келип текшерем мен. Чтобы машина рейсте болсун. 4 август күнү иштебесе, сиз, так, сиз ким болосуз? Главный сиз үчөөңөр тең ара жазасыңар. 4 август күнү. Сүйлөштүкпү? Эркекче жүрөбү машина? Рейске чыгабы? Все, хорошо. Кел кол алышып коелу. Кел. 4 август күнү иштебесе, үчөөң тең кетесиң. Эркекче. И полностью расходун төлөп бересиңер. Материальный ответственность кимде болчу? Материальный ответственность дагы главный инженер аз бияка өтөт. Ошо мурдагы главный инженерди дагы, мурда жетекчини да ишке тартып, жоопко тартабыз. Motorlar işte. Бул 6 ай эмес, бул 2 жыл болуп турганыначы. Я. Çıkıp çıkmayıp perdelka kalası kayra buzladı şöyle duruyor. Ого чыккан бир 2 жыл 3 жыл болуп калды го. Bir daha zapçası Ya. Bir daha zapçası yok derler. Bize bu zapçası lekeli. Motorumuz zapçası geldi. Качан келет бул? Vardı bir liraydı. Bir firmaga beldi gel atkası. 450 миңге неме болуп атат. Сүйлөшүп. Акчасы 100 миң которуп, калган келген акча. Могучу. Bu zapçası keldiler. Bu şu su çeçe turgan. Bu da canı. Бул да масло экен. Я. Başka alıp gelip var hazır 64 bin. Бул мотору качан бүтөт? Zapçası. Bir keler vardı. Жаңы экен да могу машина, масло экен, карачы. Могу дөңгөлөгүн оңдоп койбойсуңарбы? Шофёру барбы? Var şoför. Оңдотулат. Bir cumada ortada, bir cumada kelseler bütürüyoruz. Сонда калмат. Сиздин ишиңизде ушул бар карабайсызбы? Амурду ишине карабадыңыз.
Burada. gelip taşını örüp Yok, Amur'da, bir Amur'da mı kelbediniz? Yok, bir ay bolgan yok. Adına veremeyenlere 4 başına bir gündele, bir iki günün içindele motor var mı? Karama bardak, karaç. Onun için kara bardak, ne kara? Karaç mı onu? Kılan düşünür. Onun için karaç. Kara, zavgarın arkana, karaç mı için bardak? Yok, bunların bar bunu tüyasalaştın kereci yoktu. Jönü tazalap koyuyorsun arı diyor. Bu başına keçi arkası düşme kalıp keçi hakkı gelmiş. İnşası bu, bugün çıkıyor. Karamam bardaktı. Ha, tamam gördüm. Son bir kalmadı hiç. Bu şeyde kalıp para etmem ateş. Düşündünüz mü? Karab, kimce karaç o? Ey. Zapçası tabii ki. Açmaz. Bir may, filtre. Sizin kabinetiniz mi? Yeni. Ya. Böylece şu yerleri duruyor işte. Bak, tuğ bir şu maylar kalmıştı grafiklerin. Bunlarga жақшырақ шарт түзіп бербейсіңер ғой, емелергече. Вулканизация қарап, еш неме жоқ, все ручное. Все ручной қыласыз да. Мында жақшырақ бір мындай жоқ, тетігіндей қылып эле грузовой қылып жасап бербейсіңер. Я, эметіп қойды, желдеп отырсыз ба? Azıl cilde berdadı. O bir apkotlu bir maşinen balon jarıldı. Hazır mallar çıkarıp atıp gelip bunu veriyoruz. Жоқ, оны еметсе болбойбу. Мында современныйраак кылса алса болбойбу. Вулканизацияда. Onday yok. Грузовойлордуку жоқ деп. Бай легковойлордуку бар. А грузовойларды ушундай ручной жасайбы? Bitirdiler şunda.